안녕하세요. 연세 레벨 3 2 프로모션 그로마ဖြစ်ပါတယ်. 아오요 다가 아오요 다가မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်က ပြီးတော့ action verb only ပဲသုံးပါတယ်. action verb plus 아오요 다가 အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ် အဲ့အလုပ်ကထွက်လာတဲ့ရလဒ်ကိုယူပြီးတော့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိကျတဲ့သဘောနည်းနည်းရှိပါတယ်. 아오요 다가ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဆင်တူတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့တရားလေးရှိပါတယ်. အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြထားပါတယ်. အခုတော့နုနိုင်တစ်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်. 친구에게 땡겨진 씨고 책구 싸우고 가져다가 유도하비로 주었다 빼라이데 친구에게 책구 가져다가 주었다 땡겨진 씨고 싸우고 유도하비 빼라이데 친구에게 책구 가져다가 주었다 고추 빵고 꺾었다가 쿠비로 꼬병에 빵우레마 꽂았다 토하게 돼 고추 꺾었다가 꼬병에 꽂았다 빵고 쿠비 빵우레마 토하게 돼 고추 꺾었다가 꼬병에 꽂았다 오냉에서 방 안에 빌어 돈을 뻗상고 찾아다가 톱이 책을 쌌다. 싸우고 외게돼. 오냉에서 돈을 찾아다가 책을 쌌다. 방 안에 뻗상 톱이 싸우고 외게돼. 오냉에서 돈을 찾다가 책을 쌌다. 방 안에 뻗상 톱이 싸우고 외게돼. gem바부 싸다가 예니트밀리고 외비 공원에서 반자네마 친구들과 맛있게 먹었다 등의 지내내 야다시시 싸게 돼. gem바부 싸다가 공원에서 친구들과 맛있게 먹었다. 제니테밀리 웨비 반자네마 등의 지내내 두두 야다시시 싸게 돼. gem바부 싸다가 공원에서 친구들과 맛있게 먹었다. 신문을 대den사고 읽었다가 파비로 회의에서 시위마 보고했어요. 시행한 게 신문을 읽었다가 회의에서 보고했어요. 대den사고 파비 시위마 시행한 게 아이스크림을 사다가 이게 먹고 웨비 아이들에게 나눠주었다. 칼리리고 외주에게 아이스크림을 사다가 아이들에게 나눠주었다. 이게 먹고 웨비 칼리리고 외주에게 아이스크림을 사다가 아이들에게 나눠주었다. 아오요 다가 아션버 올리베도 말에 사이에 가 떠우면 두네 두에다가 아오요 가지고 아오요 가지고 자로 아션버 퀄리티버 나쿨롱동 အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်အဲ့အလုပ်ကရလာတဲ့ရလဒ်ကိုယူပြီးတော့နောက်တစ်လုပ်တစ်ခုကိုဆက်လုပ်အာအောယဒါကနဲ့အာအောယဂါဂျီကိုကမတူတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်အာအောယဒါက action verb only ပဲသုံးတယ်စာရေးတဲ့အခါမှာအသုံးများတယ်အာအောယဂါဂျီကိုကျတော့ action verb လည်းသုံးတယ် quality verb လည်းသုံးတယ်သူကစကားပြောတဲ့အခါမှာအသုံးများတယ်အာအောယဂါဂျီကိုအဓိပ္ပာယ်တော့အတူတူပါပဲဒုံနူဘောရောဂါဂျီကိုကြည်ဘူးဆက်ပတ်စံရှာပြီးအိမ်ဝယ်ခဲ့တယ်ဒုံနူဘောရောဂါဂျီကိုကြည်ဘူးဆက်ပတ်စံရှာပြီးလို့အိမ်ဝယ်ခဲ့တယ်ဒုံနုဘောရောဂါကြီးကိုကြည့်ဘူးဆက်ပတ်စံရှာပြီးအိမ်ဝယ်ခဲ့추워 가지고 모누 달았어요 추워 가지고 모누 달았어요 이로 다가ပိတ်ထားခဲ့추워서 모누 달았어요တုံးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ 추워서ဆိုတာလေ 추워 가지고အသုံးနဲ့ပုံမြင့်နေပြီးတော့အသုံးလဲပုံများတယ်ပေါ့နော် 추워 가지고 모누 달았어요နောက်တစ်ခုကဒါကသူလည်း action verb only ပဲသုံးတယ်မတူတာက 아오여 다가가 verb ကိုရိုးပုံစံပြောင်းပြီးသုံးပြရတယ်ဒါကကြတော့ verb 1 you verb 1 present tense ကိုပဲယူပုံနဲ့ပြောင်းစားမလို့ဒီတိုင်းဒါကတန့်ကပ်ပြီးသုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒါကသူလည်းအထိပ္ပယ်တော့တူတယ်ပေါ့နော်လည်းအထိပ္ပယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့မတူတာဟိုအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပြီးခင်မှာခြားထဲမှာနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာသုံးပါတယ်책을 읽다가 잠들었어요 책을 읽다가 잠들었어요 사업ဖတ်နေရကနေအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်စာအုပ်ကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်တာကစာအုပ်ကဖတ်လို့မပြီးတော့ခြားထဲမှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့အဲ့လိုအခြေအနေပေါ့နော်책을 읽다가 잠들었어요 사업 판이야간에 입혀다게래 바쁘 먹다가 친구가 찾아왔다. 바쁘 먹다가 친구가 찾아왔다. 타메사니야간에 땡겨진가 야올라래. 누가 타메사니로 땡겨진가 야올라게라. 타메사라로 뭐 비디오는 알로치니마 바쁘 먹다가 친구가 찾아왔다. 타메사니야간에 땡겨진가 야올라게래. 나그가 이 하다가 다쳤어요. 이 하다가 다쳤어요. 럴로니야간에 티카이미더래. 럴로 야간에 티카이미더래. 이 하라가 다쳤어요. 아니 변 처음에서는 아오요 다가 데이베가 비로 action verb only ပဲသုံးပါတယ် action verb plus 아오요 다가အလုပ်တစ်ခုကနေလုပ်တယ်အဲ့လုပ်ရဲ့ရလဒ်ကိုယူပြီးတော့နောက်ထပ်လုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်ထပ် grammar တစ်ခုမှပြန်လည်တွေ့ကြမယ်နော်